أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga katawtaymang urang haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamaasan kalasahan, yari inhambuk taymang hudniyo, anak niyo, amuin mabaya day sab kami makapasampay maniyo deng hama kakaus-gausan, hayabot-abotan sin panghati, isut biya na sin ari, mahinang hikapang hiyawat, sin kita niyo amuin, makapasampay dumagpak pa kauman sin muslimin, papangatayan sin muslimin, indeng ha mga kapatumtum sin kami haparihalan sin akama sin kita niyo, ha amin maudo paglingkod-lingkuran na to ha adlaw ini, ataw akan harum ini, in hal sin amuin pagpalihala sin kaluarga ataw ha kaluarga, halawm society atau amin pagpalihala hakaluarga muslim halawm sin society bukun society sin Islam. Mga palanggo na akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, in parakala pagpatindog, pagbangon, pagpaawon sin amin family, halawm sin biya ini hati niya hababaan kita niyo sin pamarinta bukun muslim, in environment na to bukun siya hati niya mga muslimin in kamatauran bang mo kitaon environment bukun siya Islamiyah long sin bahasa unin maksud bang sa pantun bukun na pamarinta Islam in hula na to, bang sa pantun in environment na to ini bukun na besin environment sin Saudi Arabia sa pantun niya, di mo kakita ng full Islamic amo ini implementation sin ini parakala sin syariah, unurit na kita niyo makajari magpaawon pamilya di marakan ha kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, habitikan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unurit na itong mapalihala in kalorga sin kita niyo habya ini society la ini kayan sin kami mga kamasan kalasahan, mga palanggon ha akamasin Allah subhanahu wa ta'ala bukun in maksud saukat habya ini kahalan sin kita niyo, rit na kita niyo magmuhut-muhut, di na kita niyo magtuyo-tuyo, haamuin magpatindog, magpaawon sin family pag iyanong hangan in kita ni muslimun, arakala habya ini society kita sin kita ni sin environment bukun siya marayong mo kitaon, arakala deng hasawaw sin mga muslimin amin marayaw in pagda nila sin anak ahli nila, iwan sin kakitaan sin mga sila bukun muslimin, in muslimin amuin in pagtirong sin kaanakan, iwan sin kaasawahan, iwan sin pagtamong, arakala mahinang yato sabab sin amuin ini hika ini singod nila kato ibandan hika suok sin pangatay nila sambil pa arakala rin mo kayang tingatan doon mayan magsyahadat, hawayron na miyawot matindakwa kanila amin pag iyanun kabtangan nagpasampay sin ini agama Islam atau kan ayat atau hadith, arakala hakita nila sadya kahalan sin kita yung harayaw sin amuin ini hati niya ini pagsaumadya sin kita ni iban sin mga bukun muslimin, arakala dumayaw iban sin liming katin society, iban bang in kaaunan sin biya kato tani muslimun, hati ni nagpakita sin pagtamong iban sin pangadatan ha society bukun siya muslimin, mapindeng kahalan misan di na mapinda na magtuy sa ruon doon in pamarinta sa in kahalan, makaiyan kita niyo misan bukun muslim in environment ato in society sa kakitan min mga muslimin na manaw-panubihan, masyaallah makuyag in pangatayin sin kita ni makita sin mga beto amin mataw din nagtitirong in nagninikab, makaiyan ka mataw din muslimin, bang mataw din muslimin hati ni marayaw in society, ampayan na hindi maragbos bang mukitaon ha kahalan sin kita ni uri halikusan sin
pamarintah biya ini iban society bukun siya society sin Islam, maka iyan kau in pagkarungan sin kita ni bang damor na matawd muslimin, damor na matawd tao mangi. Ito bukun ito marayo in mga beto kaptangan ni bunal niya. Sana amo yan in timatampal issue bihayaon ha society sin kita niyo. Sa inhikayan sin ako mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. In parakala pag paon sin kita niyo amo in sin pamilya nato ihisyu na rin kato tanin dilang rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk parwatu upat limbang iban sin panubo mataud ando bang mayan halong pamalihala sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagparakan sin kita niyo ha biyadto amo in dagbos kahalan di sila masiya-siya ha amin bukun sila miyakad habitikan sin dagan sin Islam halam sin family in bunal niya in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katu taniha lam sin Quran maha mulya long sin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Paitumtuman kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. O kamu lang yung mga manusia. Pag mabuwa kamu patuhan niyo, amuin Tuhan nagpapanjari ka niyo. Iban amin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin manusia labi-labi panagnaan piapanjari sin Allah talan Adam uwas piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala run kan Adam in asawani ihi Hawa wa khalaqa minha zawjaha ito yung siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in Hawa alayhi salam ha baran sin Adam alayhi salam in maksud amin hasupaya maun in pagunay-unay sin dua magtihaon dua maglaki bini sambil pamabula sagdeng kanila ruwa in deng mga jumlahan kamatauran sin kausugan iban sin kababaihan hasupaya maun in amo in society sin mga manusia sabab in panagnan pipanjari sin Allah ta'ala nakauna rin nga mga manusia amin mga jin matarang nga suratul Baqarah amin in suy-suy qissa sin Adam alaihi salam ha waktu piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in Adam ha amin hawala pa long sin Allah subhanahu wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifa long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga malaikat in ako magpapanjari ako naisab naisab amin magkhalifa ha dunya long sin mga malaikat ya Allah magpapanjari na kaw isab manusia bialing singkari sin mga jin sin nakauna amin nakasagdo nagbuno for how many years usan panisa kumukupanjar na isab lang niya deng ha mga jinisan papanjar mo manusia long sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat asal mahaba yung kissa ang kanatili ko nasabutun turin ayat basahun long sin Allah subhanahu wa ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun long sin Allah subhanahu wa ta'ala aku labi makahati makaingat sin kamu mga piapanjari ko mga malaikat so dalam ito mapalanggon ha kami Islam in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya in Hawa deng habaran sin Adam alaihi salam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil sin in Hawa piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in Adam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Abu Hurairah long ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istawsu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhilai a'lahu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya pagwasiyat tud kamu ha mga kababaihan niyo ha riwayat duwain istawsu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagwasiyat pagpatumtum kamu ha mga kababaihan kaasawahan niyo sabab bang mo kitaon bugdo bi akaridog bugtuin in kaptangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may ta magwasiyat ya Rasulullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlongin babai piapanjari in karya salinya piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hagusok deng hagusok kisiyo Hawa alaihi salam piapanjari sin Allah ta'ala deng hagusok sin Adam alaihi salam nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna a'waja shay'in fi dhilai a'lahu deng ha mga amin sabingkuk-bingkuk nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabingkuk-bingkuk nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin rusuk
sin manusia amin nakatampak siya maripataas. Sabab may agun-agun bukun datud siya mahaba besin nakatampak pababa. Ubos am nakalando inamin ini kabingkok na biha. So bang mo kitaon bukun yato panghina pang maba. Dahil ha mga jumlahan sin ini bang siya Fatima sin kita ni iyanun mulong musukat bingkok kisabin in amuin ini gusok piapan jari sin Allah Ta'ala rinduun in Hawa maka yan isab kita bingkok king katansin kawabayan bukun. Sa maksud dan dito hati na inkarya sa linya bangyan di siya tabangan sin banan niya amin wasiyatan patumtuman simbe ini bihaun asaling karya sa linya na habiyat tu kapapanjari sin Allah Ta'ala ha amuin ini rukug rusuk sin Adam alaihi salam hati niya aun biya pagka ini di sa bakumian pagkabingkok sin mano si asin babae atau sin kwan sa hati na maglaki tu siya limbang haamin ha supaya mahinang yetto ini magpatumtum kaniya mag-guide kani haununo para kala na ini ni mga palanggon ha kami Islam nasabot na to yetto sababin kababaihan sin kataning bunal niya bang di mapalihala sin kausukan amin kabanahan danan hikalummi raman singan sin Islam ibandanan hikalummi sin society bang amuin di matabang sin kita nuin kababaihan na to deng naman hapagtamong iban sin piil palangay iban sin akkal pikilan mahi sabab na bang mo kitaon bang kau imitong ha mga kababaihan na to di halam sin sambongga sambil pagwa di ka to tiyo dain maitong ring ha mga alimat amin babain nakapangadji marayaw atawa bang mo kita ang ulama katanin mataod mga kausukanin mataod damit yan hikad tumisab pa amuin hati niya kahalan sin ini society na to di ikato tani tiyo dain mga di mihiltud halga sin parakala pag-alup sin pag-agama pagpangadji iban sin kuwan income mo professional sin tao sab amin society amin environment sin kita ni sa inmaksud na to bid din kita ni bid din na to tabangon in society na to ini in environment na to ini habi akato tani muslimin so in makatabang sin society ini suwayra magpatindog sin panji sin Islam hatiap-tiap binaybayan sin muslimin amin niya unin in pagka-Islam halom sin pamaybay nila hamakaian ka bukun na alimin banan niya bukun na ini alima in babae bukun na kuwan sa amin makarog ba kita ni patumtum amin makarog kita ni hambuk dua hadith hi-apply sin kita ni binaybayan na to labi luba sa pantun niya labi luba na in amin ba na bang biad din niya tarbiyahunin asawan niya biad din niya kun mayta pasal bang kita deng ha mga umpan bawang panak long sin bahasa sin syaitan biwutang niya bawang panak niya bang niya ini bitarun ang panebutanan buls ay nasadyan kuntan buls ay nasadyan in biwutang nin kababaihan sadya damikyan hinang umpan isab sin mga tao mabaya manglubo ha agama Islam hambuk na ayaw na ko magpataod sin history magpataod sin magpaba sin bisara bang tabiat da kuman nyaw nin babae muslima ri na magtamong para kala pagtamong da bangin babae muslima ri na si magtamong sin pamakay sin Islam tantuhon mo masasat ning kata sabab in siya yan hihinang si asal deng ha mga amin umpan hipang lubo sin mga tao marugal ha Islam in pangasubid din na to isab ini blako nin biya ini ando kailo wayro na ko imian babae na sa dyan tutong ki ando sa bukun in maksud kita niyo kata sa hatungod sin amin pag ini hati niya in topic sin kita ten hatungod sin ini pagbangon sin family amin Islamic family habe ini society in maksud sin kita niyo ando kailo magtabang tiyabang even magpamilya labi-labi inusog tarbiyahon nin asawa niya in asawa niya isab tumabang isab kaniya pasalbang indua yan nagtabang tiyabangi malaggo tabang halom sin society malaggo tabang halom sin society amin kakita mo nag-aagad-agad in magtiyaon iban sin anak nila katoy kuno kailo habukon na walang tahika kuan mo in kausukan sin kita ni mga magtamong turi sab sin biya ini longuto na mga magkutba pa masjid diaon
sa amin pagtamong sin kausukan sin kita ni proper pagtamong kasi amin normal di ka to sa tungod sin babae na to di mo maiyan ni sab hisingod mo pa babae lang mo misan ni sabin siya yaw nagpuruntong da misan ni sabin usog yaw nag t-shirt da kun betin in babae pasal lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in babae ingkatan sinbaran ni aurat ingkatan sinbaran ni aurat in suara ni aurat mahinang dito aurat in maksud hikapaling siya mahinang siya fitnah ha mga kausugan ha mga kausugan muslim labi-labi iban sin mga bukon na muslim na in maksud bukon sa to hindi ni sab siya magbisara sukat ni sa mga aurat in maksud dito halian niya indeng ha mga amin kabtangan bukon na mapatut in makarungog bukon na mapatut in dahon magbisara amin bukon biya sin amin addat sin mga bukon muslimin in kita ni mga pananggon ha kami Islam ipakita na to hakagaws-gawsan bukon ako imen perfect ako atawa kanin family ko perfect atawa kan bukon sana alam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun in katan sin anak apo Adam nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asal bardusa iban magkamali na in kita ni katan habet tulo para bus nagkakamali sin hinang sana in tiap-tiap den katutan yamin ngati niya wala imam mo kakahinang nando misan ni sabing ginhawaran sin kami na manusia kita ini magkasasat asal in mata in simut in tainga in katan at niya manusia wayron hisyo perfect den katutan sa na pagpatumtum piatumtum habi ini kahalan kalu-kalu kailuhi katabang naman ipagdayo sin society sin kita ni habi ini lumit niya iban biya ini in amin ati niya kita sin kita ni mataud pa deng ha mga bangsa muslimin in mapatut na to patumtuman sin hal sin Islam mga kamaasan kalasahan mga palanggon ha akamasin Allah subhanahu wa ta'ala pagtabang tiyabang isin amin magtiyaon hasupaya dumayaw in society sabab bang in banari na magpatumtum ha asawa way na pagpatumtum ha mga kaanakan ingwa niya arakala isab kailo in asawayan wat da siya sin okay ra marayaw rasa wayron di marakan dun Islam alam sin pamaybay nila na dumagbos bang amin wayroon pagtabang tiyabang isin kuan sin ini magtiyaon arakala in babaiyan tumtumon sin kita ni mga kamaasan kalasan mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala bang di palihalaon sin kita niyo in kaasawahan na to daing naman labi-labi ha pagtamong puasin pag-ibadat iban sin katan panagnaan pagtamong arakala mahinang sabab insiyayan mangdihili kangian singan mo iban mangdihili kabi asan kay mo atawa uno-uno nin magjato sabsin way sinagtamong sin panamong hakawayan sin Islam sabdi ka to tani usin pagyano magbastos iban sin biyato ba uno nin mga magjato ingkatungkian katanin do sa usog bang mo kita sa usogin katungkian do sa sinsin nagtamong simbiyaon usbang si aturon mangiatay niya siya habaran niya bang mo kitaon siya habaran niya bastos siya isa na ingkausugan ingkanal mabaya si aturon sin bihayon ingkanal mabaya siya bastoson bantugon sin mga bihaon usbang siya to sabuton iano sin kausugan biha ini lingkat niya tawakuan makayan lang bastos ikaw in naghinang sin barang mo yan daing habaran mo yan siya ba't bang gisab ka nagtamong marayaw bangkan naglukob sin baran mo piutos mo siya marayaw iban sin pagtirong mo marayaw nagninikab na katawakan di habukon na nagnikab sa pantunagi mo wain bayo wayron isab siyan mamasto si bihayan way isab siyan mamasto si bihayan sa may ta pasasin siya habaran niya babaiyaw nag-addat siya habaran niya hel ka anim baran niya na inggo anin tao maluman inggo anin tao isab mag-addatan siya namang isab babae kailo tawiya da kuman yawn pangayon ko kama panikabtangan ko ni mga katawtay mangurana ka masin Allah subhanahu wa ta'ala pang isabin babae kailo iyanon mo isab muslim ko isab sin langay sin duwa sin bukon muslim in pagtamong ni sa pagtamong sin bukon muslim ako di mo na masilang muslim atawa bukon labi luwa na yung bunal niya aun waktu subhanallah baba ako di ko nahigwa saan na unuhon pagpasampay pagpatumtum labi luwa bang aun mga parakal pag imon-imon kakitaan mo amin mga panamong kailo di pa mao duwang biya mga naglulukob da nagtitirong da
sana aun waktu amin pag-imon-imon sin mga office, sin mga tabi ada kuman kamastal bang mastal, tabi ada kuman bang mga haun-haun na ini kuan ini agency sin ini government long bang mo kitaon main maglangay isabin Muslim, magtamong isabin Muslim kasi tamong sin mga panayban ni bukon Muslim. May tamo rit di ikapakita in Islam. May ta yang langan sin government. May ta yang langan sin government hindi ka magtamong sin amin maglukob ko sin baran mo. Habo kun may sabtud lang ta ini hati ni ikaw makakuha sin unin uniform sa panton sin hambok ini kuan department atau kan sinambok ini hati niya amin school atau biasin uno na offices long tabian pagtamong ko ha uniform sa proper sin pagtamong sin Islam sa indikato na matawag reason sin kababayan na to ando ini kayan ko kabtangan na mo ini ayaw taymaon sin isin makarungog sa kaula-ula inag-attack kami pa mga biyay ni bukon in maba na to ipakita din di bunal niya betin na to tabanguning society na to ini kaingatan na to bugto haangan-angan sin kita niyo asal liulunggo na asalin Islam hari na makapalan sin Sharia Islamia ando misan da kuman society amin magtabang tiyabangi kita niyo labi luwain kababayan na to in Nabi sallallahu alaihi wasallam piyatumtuman nin kausugan ya kamu kausugan istausu bin nisa'i khairan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kamu kausugan pagwasiyat tud kamu marayaw iban sin hikarayaw ha mga kaasawan niyo sabab in silayan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tabang niyo bangyan di mayaw rumayon pamilya mo sabab tarbiya sin anak mo magipat sin anak mo magpalaggo ha anak mo iban sin pagtamong-tamong nila kailo bang mamanaw-panaw hikarayaw kay mo iban sin hikarayaw sin ngan mo iban mabantog in Islam habiyayan pamakay bangyan wayro no piatumtuman sin unin hikarayaw ha Islam iban sin pagbuild sin amuin family niyo what siya ukira uning kakitaan ni ha TV uning kakitaan na ha internet uning kakitaan na mabadyo biya ini bihaon sin bukon na panamong ha Islam haway mo siya piatumtuman hawayro mo siya iyan inyan biha ini inyan haram inyan di makajari inyan mataw din pianglangan sin Islam hahikarayaw singan sin Islam iwa singan sin muslimin parakala maningud-singud siya imbunal niya parakala paningud-singud ini pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyusiyu long niya imaningud-singud habiya langay sinambuk kauman ang pinmaksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam langay sinambuk kauman langay sin kauman bukon muslimin Yahud, Christians, iban sin pagans, Hindus, iban sin kata langay nila sibu din pag-ibadat nila sibu din pagtamong nila sibu din pangadatan nila habukon ng Islam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamud siya habiyad to lamud siya din kanila bangin mga tawian pagmulkaan sin Allah Ta'ala lamud din muslimin amin naningud-singud kanila lamud pagmulkaan sin Allah Ta'ala naningud-singud na tuod in mga taw Aceh ha Indonesia sin una yung pianingud-singuran nila ha Christians sin paglami-lami sin amuin bahasa pag Christmas in short story amin paglami-lami sin mga Christians sin bulan adlaw kapag bata bahasa ha anak sin Tuhan ta'ala Allahumma yaquluna uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ri mawaya tawawon sin aun anak niya nasabot tayo to ha dahil ha mga patumtum na to ha umat sinin Allah ta'ala siyabot niya ri siya mabaya sin biyato na in mga taong kauman niyo naningod-singod ang penat si bandar malingkatin beach niya ito ha ini Sumatra min diungog sin kang naghapin in tsunami rito sin last 2004 ba ko na sa 2004 sin December 26 9 AM sin Mayna sabo kami rin dito ha ini Ansipakulay in hal sin taong kauman nag-celebrate sin doom sin
amin ini 26 pasal 25 sinadlaw na amin basa kuan na sa us pagdumi to naglami-lami, nag-beach, nagkuan katan. Ang mga Indonesians, mga Muslimon, iban na sin mga bukon lang ta Muslimin namin yadto nag-tour pahula pa kauman ito. Allah subhanahu wa ta'ala sa qadar hati ko pajatuhon niya sa inya to pamintangan sin kita niyo. In mga nalapay, deng mga kamatauran nalapay, in mga Muslimin. Aming piaratungan sin Allah Ta'ala, bungsi sin Allah Ta'ala, may ta mga imian silan Allah Ta'ala taka-anak, ubos ng lamud-lamud patud, in mga Muslimin, ini nagbunyi-bunyi lang si Malayo. Bunyi-bunyi ini naglami-lami, nagkuhan sin namin, saukat na bahasa bihat tin paglami-lami sin Christians. Ito piyanglangan sin, may salam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isisyulong na in maningod-singod, hahal langay sinambuk kauman lamod sirito na piangul ka aning kauman nalapain Muslimin miyatay subhanallah giyatusan ibo mapalanggon ha kami salam in parkala ini hangkan biadagbus malakgo in maudo ini sabbutun sin kami topik ini sabbutun siabut sin kami iban sabbutun sin kami masih karena hipagtabang sin kita niyo sin Islam iban hipagpalanyot kanya da'wa iban pagtabang sin kita niyo sin ginhawabaran na to hipagtulak sin bala sin Allah Ta'ala kumugdan pa kauman banging kaunan sin Muslimin way na naghalga sin hal ini indagbos niya maningod-singod na hal sin bukon Muslim deng naman hapagtabong pagkaun wayroon na pag hali sin haram makauniban sin uno painpianglangan sin Allah Ta'ala ingwa niya malapay kita sin bala haparatungon sin Allah Ta'ala kauman na inhikalayo sin bala hakauman banging kauman sin Muslimin nagmumuhot-muhot miya makad habitikan sin pag-agama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dami kaning kita ni kausugan andu wasiyatan natu hisiyo na in keluarga sin kita niyo anak asawa natu panagnanding ha pagtamo iban sin daakon sin kita niyo in kaasawahan natu iban sin kaanakan natu sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi panagnan pagsambayan long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya ha kabtangan wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha na daakalong niya in asawa mo magsambahayang iban sabari in mga pangadatan kakitaan muruun kaniya bihaini bihaun wastabir 'alayha hari ko na masabot bang isin di aksyon Allah Ta'ala sa in ayat misan pa in kissa niya ini bukun manunjuki ha ummat ini kisah sin ummat na kauna sa bang kitaun in ibrah in maka na to lesson ha ayat lapay in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatin ibesin sa kaula-ula kita niyo katanin iyan sin Allah Ta'ala kausugan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha long sin Allah subhanahu wa ta'ala long yara'aka in ahlimu although takis sin ayat takis sa di tanahilam pasal humaba siya sa tayo mauntanin ayat sa kaula-ula kita in di aksin Allah subhanahu wa ta'ala biakato tanin kausugan long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha daakalong ngin asawa mo magsambahayang iban sa pagsabar kau kaniya may ta pasal matao din ligwat matao din biya ini matao sambil mabot ka mong pamagkalo, mabot pa magdiskas, mabot pakatan, wastabir 'alayha. Sabari in akal addat niya palangay niya sabab ang biya ni magtarbiya. Sabab bihan in magtarbiya. In maksud mo pag-aasawa mo na siya, hangkan yan tarbiya hun pa sa sin mabaya kau tumawang magdayaw sin society. Tagnaan na to dayaw mga umat muslimin in family sin kita niyo. Kaingatan ko, iban kaingatan sin kamo bukon ako perfect. Kaingatan sin kita niyo bukon kita niyo perfect. Sa makayan ka, may ta isabiton niyo. Nagnasiyat biyon, may ta inasawa niyo. Perfect na siya nagtarbiya.
bukod. In maksud sin kami nagpatumtum. Asal himihinang hakakaos-gawsan. In patumtum na mo isab ando, magmuhot-muhot kita ni hinang kamo siyang kaos-gawsan na to. In Allah subhanahu wa ta'ala iyan niya kita ni wastabir alayha. Pagsabar kau doon, haamin tiyarbiya mo yan asawa mo. Mayta, sabab lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sabun albun na tudlang yan babae, biya panjari sin Allah ta'ala daingha amin gusok ang palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu. Ang pabun albun na tudlang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin sa bingkok-bingkok na ring ha mga kagusok-gusukan sin mano siya amin tampak siya pataas. Naimbunal niya biya dagbus masakit dungugon sin kababayan sin kita niyo sa kaula-ula bingkok yung pikilan na bingkok yung katan bukon sa in original niya rito siya piya panjan hikaruan niya mata udeng ha kababaihan masih naman di muntul in akal pikilan niya sehingga bang aun bana niya amin maghilot-hilot kani marayaw deng ha amin bingkokin in amin akal pikilan pangadatan iban sin mataw din biya ligwat biya ini lang sin banarang ando kailo subay isab amin hati niya ini hilot-hiloton niya marayaw biyan wasiyatan marayaw dahon maglingkod-lingkod ha supaya biya matay ma sin asawa sabab na imbunal niya ayaw matay ma sin kawain sin kita ni biya long time sila KSP bukon da sadto biya to sa maglaki lambing dahing habana dahon lingkod-lingkod taali huna taali huna atahaddath ma'ak meeting ako iban sin ikaw uning biya mga hikarayaw sin ini family ta biya dining kuan asubon ko sin bana darang maununin in anak ko sin likod wala ako rin di biya din na biya to ba atin niya dahon biya mga ini maghati-hati sin kahalan sabab may ita magtabang kita ni sin society sabab bang ina di siya matarbiya sin bana way ron day sabi tarbiya niya anak niya way ang palong sin ulama al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyib al-a'raqi long sin ulama in ina in siya yan malaggo siya madrasah atin mo university idha a'dadtaha bang yan tiyagamahan mo siya atawa ini piyalihala mo siya ya kau bana bang ya kau bana piyalihala min asam wallahi university sandakula mayta doon mag-graduate halimani mga anak ni in university rakula makakain bata like for example Ateneo bang mo kita ni mag-graduate Ateneans bang yan ang Ateneo grabing ingat grabing kuan yato ning katasing grabe bang amin pudji man sanglit sa mga tao Ateneo makain ko pasal sin habiat do sa hal asin babayaran sa sulit long sin basa kakitaan mo to din biyayaran mo ron ha anak mo sangkan nandakan sin tao tumalengkan bukun yon muslim kuan school Catholic school Christian school long sin basa sa mataw da anak muslimin niya tumayta sabing kita standard niya bukun dani sabin bata bang mag-school pati niyo may ng Christians depende wala sa lagyan ng pari sud ka mo mari usap to bang ka mo mag-graduate this way ka mo Christians why kita ko isa ko mga katotay mo ng kabakayan doctors nag-graduate hati niyo muslim de siya gaman makusupend dawa sa in maksud din dito mapalanggon ha kami Islam in kita niyo magtabang-tabang ising kahalan sabab in ina subay siya alupon sin bana suy siya wasiyatan sin bana sab di niya maalup in anak niya adlaw-adlaw sab na siya kay lubi si may nat pamig na maglag na kay luang mga kamo ini in kamiskin patay tao purat man siya wallahi may nat pamig na kay lumugsay na palod mamingit-mingit usat tumoy na pabayag daraan na tambok dua ista bang manaw na makauna subunin anak ko maununo ataw be sin kami ning kamiskin kay londo magkalkasin ini kalkahan sin tawa jambatan iwan magdaang kailo ini mga sayul doon mga ini magdaang kamati sa tabo mga ini tunga doon na kami ni atas na matto magdaang hakid-kid bihayan na ikabi ni anak asawa pag uwi asubuhon dang maununo hikuan hawnin anak ko din ko nakakaon na atawa kuan na atawa kan amin maingat ko jumawabi sa baha ha bana mo sa piamin kay mo amanat tin anak
Piyamin kay mo amanat. Sambil baran mo yan amanat. Sambil baran mo yan amanat. Sablong si Nabi SAW hawak to na asubo siya. Hawak to na asubo siya. Sin mga sahabat, ya Rasulullah, ayun nisa'i khair. Long sin mga sahabat, ya Rasulullah. Uno long niya in babae pag iyanon, babae pilihan marayaw. At ini unin marayaw pag iyanon babae. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pinaka marayaw pag iyanon babae. Harayaw niya, way nagkita alingkat. Harayaw niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin bang musia aturun idza nadarta ilaiha sarratka. Amin bang musia aturun makarihil na siya kakuyan sin pangatayan. Amin long sin bahasa arakala aturun mo sabihan ulam na bukon day sabihan sa in maksud makaril siya kakuyakan papangatayan mo amo ba yung bukon ng daralising bukon nagbabakin kilay auton may tanay sab kaulong niya. Yun maksud dito min bango siya kakita nando makuyag ka pa asaw may ta sab sin hinangan intuyo ni halam sin bay kailo mag-ayupot sin anak mo iban sin pamaybay in lano iban sin preparation sin pagkaon iban sin pagtamong iban sin katan aturun mo siya biya makuyag na ko labi luwa na bang lang tatakarakbus pa iban sin ini panglano-lano ni habaran niya iban sin preparation niya para haratong mo iban sin katan pagdatong mo pagsalam mo wa alaikumussalam isambag kay mo pakawaakon ini long sin bahasa na mag-bless na sin lima yato kundi sa mga wajib sa amo ben sawa ay mo kawaakon niya ka wallahi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha mga babae pilihan sarayaw-rayaw amin idza nadarta ilaiha sarratka amin aturun mo sadya siya makaril na kakuyan sin pangatayan mo kan siya mangat maling ka tayo sabihin inopen mo ka na sin topic mo pag doon man na pagkaunan ika-share mo ka lang murang baka sa kuwa be ini kuwan be ini yari lang mo ang biniko kayo ampay dumatong kaw subhanallah aun waktu rin na ko mga asipon mga yuk ko pagkaw niya ko lungkad na ko lang rin doon yan nasanin ko atawa rin niya ko misandilan halka atawa pagdatong mo papay wala da siya rin doon yato isaban si pakbay ito na yato mga nangahali-halian si pakbay yato nagmimiting masingkatan waktu na sin pagdaratong mo kaingatan niya sa kaliwala wala siya rin doon ikaw kuno isab dahil para ako di makapagsaliw amin babain hako o susugin habay dahil para di ako kuno isab mato sa aon mga biyato saan ini ka yan ta deng nga mga katutupan ini in babae sin habay ha para kala paghati-hatihan sin sila arakala isabin babae yan professional arakala in babae yung timatabang pag-usaha ha mga tindahan atau ito ha paghinduan atau ito ha mga hospital inya to depende ha kahalan piaghatihan sin sila banghatat kala hikarayaw ra sin kahalan sin pag ilakiwi ni sin dua sin amin family nila kailo ha piaghatihan maghinangin babae sab sin matup di sabin hinang niya kaniya na inya to bang hikasan ng sin amin dua ini maglakiwi ni ha hikasan ng isab kailo sin hati niya sin family nila sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na asubo sa sin babae amin pilihan karena tumabang habana lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin babae idza nadarta ilaiha sarratka amin aturun musadja siya makaril na kakuyahan sin pangatayin wallahu akbar maingat ko biya umoffer ka niya sin uno irihil mo atawa kan pangayon niya kay mo sumayat kayo sa biya sumuisuy ka ni sin unin nagjato hawa dahan mo na kasi sin kisa uno na kayo mga nagjato hikapweg sin pangatayin sa biya kuyag niya ko hikaron ilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha amartaha ata'atka amin sifat addat sin babae makarihil pa hati niya ganap kuyag pabana iban sin hikarayaw iban din nga sifat sin babae marayaw amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mo siya lang yara akon di siya magdi kay mo di magmari magtaat siya kay murang huon bukon ni sabsat to bang sokat daakon mo isab misan mga hihinglaw ataw kan mangi parasahan bukon
sa magkita ha amin katutupan magkita isa bakahalan inba na ba kuno isa biya sultan sa jabihan lingkod sadya tudlo adya madto ri misan imba na imisan nasawayon mangi para saan mo kuno isa beto sa hibutangin namin pag-addat hibutangin katutupan hibutangin namin katanaman in Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin pamaybay niya magtahi sin mga tsinelas niya magtabangin Nabi sallallahu alaihi wasallam maginangalom sin bay magsapo sin lomba iban sin hawa sin bay sa barakala in asawa mangi para saan di na makahinang sin amin mahinang katan in Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pa amin tsinelas niya tahiun niya bukon siya mamarahi amin hiril niya asawa niya tahi amandang bukon ito sa aon time niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon nagpapasada asaw sa in maksud in babai amin tumabang hakahalan sin bana iban babai marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadarta ilaiha sarratka number 1 hikaruan ni sifat idza amartaha ata'atka apabila mo siya akon magtaat siya kaymo long sin Nabi sa sami katu babai marayaw in sifat niya amin bangkaw lang niya malawa ding haraig niya idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkaw makaig ding tumaykod ka ring kan ding habay makaig ka ring haraig niya long niya palihalaon ni baran niya para kaymo sabna misab lamod siya ring ha mga kasusahan mo lamod siya ring ha mga kakuyagan mo in baran niya atin niya palihalaon ni baran niya para kaymo iban palihalaon niya in pangarta kiyabin muruon ka ni amanat na amanat sambil mga kaanakan mo amanat doon ka niya yan yung mga ring ha amin da akan katutan yusin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin kaasawan na to da akong mag-ibadat da akong magsambahay iban papagsabaron kita niyo iban da akan katutan yusin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kamu mga muslimin kausugan da katutan niyo kabanahan amuin magwasiyat kita niyo magpatumtum hikarayaw sin family sin kita niyo patumtuman yung kaasawan na to ha ununo amanat iban sin ununo da akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga pangaddatan may ta sa pamato ni pagtarbiya niya anak niya na hangkan lang sin mga ulama in babae bangyan napalihala mo biya da kaulong yan nakapalihala ini hambok ummat mataud may ta pasasin doon mag-graduate halima niya sa madrasa siya rakula dahil hapagtarbiya mo ikaw bana na in sila yan long sin Allah subhanahu wa ta'ala intanda sin amuin hati niya aun parsugpatan sin usog iban sin babae hamagtiaon amin kanta magpaliw-paliw pikilan iban sin aun kalalagyan kawajiban sin usog habana aasawa dami kanimba inasawa pabana long sin Allah subhanahu wa ta'ala hunna libasun lakum wa antum libasun lahun long sin Allah subhanahu wa ta'ala in silayan mga kababaihan biya kaagitamungon sin kamo magsuot siyuoti damit yan in kamo isab kanila biya tuloy sa kahalan in maksud sa rin dito mga palangguan ha kami salam bukon sa dyan hal ini para kala magsindua magtiyaon harum sab sin hati ni magdagpakin ginpaisan bukon sa hagot paso sandalan bang in kaaunan mula para kala panagnan amin halit to kasupay sab maaunin ini rijiki sin Allah ta'ala kanila anak hikaron ni hagot paso sandalan amin duwa yaon magsuot siyot ya hagot paso konsum ko ni sa rumatong in para kala kakuya kan nag-agad sila karwa iban sin mga kaibanan pa sabi sin akanap takakanap limbang at nag-agad sila sin amin kakuya kan share lang sin bahasa asa sin kamuyan pag anong bihaw damik yan aun dumatong aramala yato hagot dumatong aramala mapasu kahalan masigpit wayroon makaon kailo subhanallah biasin kami sikinan ko ato wallahi akon wayroon hikasungit anduin pagkaunon sin kami ni pagmapan ni mga katawtay mong huran kapog siyang lakbay ban buro sana kailo alhamdulillah masanang na okay na ba bukon sa atin hindi mabay ako kumon sin kaibanan sana may nakauway mo isab amo na tuwing kakausan na kailo sabaran na habiyad to amo siya bindil rijiki sin Allah ta'ala na dumatong kahalan kasigpitan dumatong kahalan musiba dumatong kahalan uno-uno na padyaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga mapasok pagyan na
amin pagyanong sinpari sa hirap at ginhawa long sin Tagalog. Sabay-sabay. Nag-aakat-akat kailo sa hirap at ginhawa. Ang kanlong sin Allah Ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. In sila, kaagibi, tamungun sin kamu, magsuot siwati ramik yaning in kamu pakanila biyat tuloy sabin, hantang. Na dahil mga hak pangayon, sin sila yan katu tanyo, long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum mi wujdikum. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin lagi niyo sila kata naman huhulaan, hawnu sabin kaunan sin kamu naguhula, harin din kakausan niyo, harin din aun kabaakan niyo. Bukon sa to maglugos suway sabin babae mga yu mansyon long sin bahasa. Mangbiya ka ako, tumiyatay na ako. Masigpiting kahalat. Sana hanagrida kamu naghambuo. Hanagtay mapikilan iban pangatayan, ando din kakausin isinusog. Magsabar hi babae, magsabar hi usog habet to kahalat. Sa na para kala ridjiki, hisin na kaingat kato tani ukawon sila Allah tan ridjiki na yun mahinang sa milyonaryo. Bang mayan isab kailuin pag-arta yan. Maganda siya bitikan kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ko in zakat, in sadaqat, in sin haq, sin miskin ha para kala yan. Mga palangguan ha kama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In haq sin kaasawahan sin kita niyo kato tani ha supaya marayaw indaran sin family na to habe ini society ando kailo day nga mga hak nila amin kakausgawsan. Sab aw mga kawayan di maglagi sin usasin bana. Mayta sabdayahan aw narta gamma na mo pin magdirihil ha habana. Si Abdullah ibn Mas'ud wala na sa sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Mas'ud day mga ini hufad ding mga hufad hafid nagdara sin Quran mi mo salom sinutok niya. In kaunan niya, before sin Islam, asal kailuban niya ka, iban magkukuan, iipat sin mga hayop sin tao kata. O sa tukad jihan siya. Abdullah ibn Mas'ud. Nahinang man siya, taurakula ha Islam. In maksud dito, taurakula. Hafid, nahinang siya hafid. Dahil nga mga magsusulat sin Quran, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magturun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati na nahinang siya taurakula, sahabat dakula. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaasawa deng ha mga tao Makkah Qurashiya deng ha mga tao Makkah min mga barkanan babae taga arta siya kailin pagdihilan sin asawa ando tuyo na kutong na long sin bahasa kutong na hi Abdullah ibn Mas'ud mag iniusaha magkuan in kakausgawsan mara paasawa ti uda di misan makahiginan maray bang ipamila may Allahu alam ang makaabot sanin asawa makahati na asawa sambil miyawat padarajat nangasubu in asawa para Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pagzakat sin arta niya maba ni hikuwa long sin Abdullah bin Mas'ud ay ando kailo rayang mulya kau ha pangatayan ko kumala kau musa kau sin jantung ko may tay sa soy pahigwa matuhitilo in zakat pagwa maghajat sa kulang nga zakat sin arta long sin asawa di kulongnya hitunay kay mo sa hinggari kunahi kapangasupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang sin Abdullah bin Mas'ud, may basa ni na nangdak na sindara akon kadto kulong asuwen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang makajari ka higwain zakat ini pa bana. Na pag-reply sin Nabi makajari ay ando kailo dihil na pa bana. Dihil pa bana in zakat sin arta sin asawa na habiyat hati nin maksud aun ding ha mga kababaihan sin kita ni bukun maghajat sin amuin hati niya arta sin bana sabmayta makakaw at maksud arta usaha sa pasal makakaos sa bangi makakaos in asawa ta arta sa bangi sabin bana labi-labihan ang sa usaha ando hari na hirihil sab sinarakala di maglagi sa hipataw makajari haki sab sinasawa in amin magulin sin unin amanat sin bana rito kani hari isab usibaan dahil nga mga hak sin kababaihan, kaasawahan sin kita ni. Kaya supay maling katindakan sin family, halap sin society biya ini. Dahil nga mga hak nila pangayon, nila kato tanyo, in pag inumakan lang sin malayo. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na asubo sin hambuk sahabat, hambuk adlaw lang niya, ya Rasulullah, ya subo siya hi Muawiyah bin Haida. Lang niya,
ya Rasulullah, uno lang yan hak sin asawa sin hambuk din kamu di kamu kawan ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tut'imaha idza ta'imta. Amuin sungitan pakaunun mo isab siyalong niya hawak tu amin aun pangaun. Amin aun isab makaun mo pakaun. Bukun ikaw di magbuhi-buhi simbaran mo. Bukun. Gaman, awla sila makini kumaun sin pagkaun yan. Dahil sin ikaw. Na hati niya. In hal ini mga palanggon hakam Islam. In kaasawahan sin kita niya. Haaun hikatukot. Iban aun hikakausin ba na. Subay mo siya pagkaunun. Hawak tu pangaun. Sin kakaun. Aun hisusungit mo sin ikaw. Hakakaus-kausan. Hikaruan niya, wa antaksuaha idha tasaita au idha tasabta. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban subay mo isab sila rihilan hipami pagtamong atau papagtamongon bang aun pagtamong mabimo kanila atau bang aun mausaha mo ipami panamong kanila. Ang palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak in puas sinamin nafaka biyatu kahalan zahir ang sintosog nafaka lahil hapangad datan ha antara sin ikaw ibang sinasaw mo tumtuma. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tadribil wajh. Misan pa makalando na malawa na kaw hasayo. Sindugal mo ha asaw mo sin hinang ni way imam mo sin kataan biini bihaon. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha mga pangaddatan marayaw. Bukon sa tindi magjato. Ding ha mga pangaddatan marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tadribil wajh. Ayaw mulong niya daplo siya tawa pasakit ya tawa ini ay mulong niya luba kalongin bayho niya tinabaka suntuk atau uno naka bukunin maksud yang sinabi ayaw inway nagjato on mga kawen kakitaan sin kita niya bilo na kay lim mata lo mga uno ning bibiyutang atal sa kalihati nabilo na sin suntuk sin asawa asimban wala tadribil wajh ayaw mulong niya luba ka in bayho niya karena pag-addat isab kaniya sarang na masakit ha babae in kaptangan amin kaptangan hikakon mo kaniya may hindi na ikilang simpangatan ni ampain akaran pa sin mga lima ibang singkon bukun deng nga mga pagtarbiya sin Islam in bang magtarbiya ha asawa akaran sin mga tapling baka suntuk kataan kunet to ito but maling ka ng parakala puas deng ha pagtarbiya amin nakalando bukun natudkuan sana misan pa beto bukun na rin nga mga adat. Bang mat sa bola na ko ini siulot kaniya sin langay himinang tud sa kawiasan kayo magsahin. Puas para kala. Ampain subay pa mag-akad sin mga lima magkunara kala dumatong yan pamaste mahud niya ingo na magbuno ka mo. Eto bukun nga mga marayaw. Ikaruan niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tuqabbih. Ayaw mo siya iyan na pangit. Atun. Bang mo iyan in babae pangit makayan marupa siya kung miyatay na. Sana in hal yato ayaw mo nadya siya udyo asin luparagbos niya. Mayta mo isap si udyo sige asawa mo ra. Malingkan kilingkatan ko sin panagnaan. Biya na sinunubain pagdaling mo kaniya. Biya na sinunubain pagrang mo kaniya. Sa kaliroon man, yan mo na siya sin pangit, sin kataan, sin bain. Ito pingalangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikatu niya addat marayo pagpakita sin banaha asawa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tahjur illa fil bait. Iban ayaw mulong niya siya layui. Hati na pagtutukan, ba't malingkan yan da ka mulong sin bay. Magdukaing bilik at tukaw sa alas, sandakan hiyagot na. Yung problema siya maubos ko sinilam, dengging gwa mo. Na atin niya halom sin bay ra. Mayta sa on that tendency in pangatan sin to maguli ba? In pangatan sintaw magbalik, in pangatan sintaw magulong, magpuasin, in pangatan sintaw magbalik. Puasin pila adlawet tawagan ini pilaro mo siya to. Bang amin yon da sa kita mo biyan kailo. In hinang niya kay mo marayaw ra iban sin pagbakti niya kay mo iban sin pagmarayaw niya kay marakala magbalik din pangatayin mo dami kini siya resap. So ding sin amin maboy siya mig, ini kaw siya mig ding haway. Ngo ni simbay ni werang tao. Bang Korean siya sin tao siya mimbay ni pagtauhan. Mo sinarta mo halaw. Sangkan na in para kala ito bunal biya na sinari ay mo iyan na may takawirun niya kadha kon sinabi ini wasiat sinabi katutan sa di mo mablame tao aun magtumig tuod di niya tud kasandalan kakitaan in asawa ni ato in nga sorry di makasandal magkita hawa na yon alam singkon nagsukna nagkataan naglakot naguno na ini magjato ha muslim bukon maksud lang mo bukon na siya muslimin bang makahinang sinlang galahadit bukon sa
manusia ba amin pagyanon may pusot damdamin marunong masaktan in tao atin niya aun pangatayan magpaka-feel sin masakit, magpaka-feel sin lasa, magpaka-feel sin kuan, magkabad siya, magpasuin syaitan, magsuon niya to. Aun makturi maka din adab. Makturi maka din adab sa bukunin kami imian perfect kabalikan kumapalanggo na kami Islam sa inikayan namo ando kailo in mga ini amuin natin niya adab iban sin akhlaq pangdaki kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mayta sabab in Allah subhanahu wa ta'ala imian biyatumtuman niya kita hal sin dua maglakibin ang sin Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga ayat pertandaan kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga manusia usog amin piapanjarian kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kalimbang-limbangan kaasawahan niyo hasupaya kabaakan nin hanong simpikilan niyo roon kanila iban kabaakan nin pagyanun paghula-hula bang biyad din inamin ini hal niya haantara niyo yan na halal kawin kamu naghambuk kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah iban piapanjarian kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala hantara niyo dua sin mawadda paglasa wa rahmah iban sin pagulong iulungi pagkasi long sin tausug pagkasi iban lasa artinya lima sa kau kanya lima sa siya kaimu ubos subay in hantara sin paglasa niyo aw ni siya pagulong sab arakala maubos ma-expired in lasa yan bang mayroon ulong may inggo na magkalo magkatan sa minamot pa magbuhit ampa misan pa biya naghukaw yung pangatayan sa masiaon pag-ulong maluhay magbalik yung pangatayan habit to kahalan ng sin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaru bunal-bunal tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala maparakala ayat to inyat to amuin pertandaan pamintangan matakaddam sin mga tao halul akal bayan budiman pandai pandikan hati ni ba kato dan muslim in hal yat tumapalang guna kami Islam mahinang ini hati niya pamintangan sin kita niyo in paglaki ni hati kaya panjarian sin Allah ta'ala hanta yan syara iban sin nagpakana namin pangatayan sin paglasa iban sin hati niya ini pag-ulong-ulungi na inyat turing nga mga mahinang sin kita ni pamintangan na supaya dumayaw in family sin kita ni iban hika tabang sin kita niyo inihalom sin society pasal mahinang ka model mahinang kita ni suntuan sin mga pangdaigbay muslim bukun muslim in maka mamano pano ko palom sin daerah kakitan ko sin bukun muslim makayan ay andulong niya hikuan niya atawa hiku asawa hikuan sab sin pagtamong niya marayaw iban sin pamisaran niya marayaw iban sin pamano-pano niya marayaw iban sin amin pamimi niya kailo madto pag sambong long iban sin magdarakang marayaw na ahal ini subain kaasawan sin kita ni magtaat kabanahan nila hamin biyad din yung pagpalihala sin kabanahan kanila subay isab dihilan nila ito halga haplam sin pangatayan nila sabab apabila yung usog yan wala siyulot haasawa ni ring hapangadatan atau akuan aun wakturi pagka di na ba ahon makontrol sin usog in pasuk atay iban sin sumud nin syaitan iban sin katan mayta pasal na misan pa sabihan din ikaw in tauma asalom sin pamaybay ikaw in bana ikaw in sambil nyanan sin ulama ikaw in malik sultan halam sin pamaybay aun kawasa mo aun kapatut mo mag-ama aun kapatut mo magkuan aun kapatut sin kata yaun halam sin lima mo sab ikaw in kuan ikaw kailo in
nag-usaha ikaw in bien iban hari na habukon na bet magkita sin pag-usaha hangan sin ikaw in bana halom sin pamaybay sin mga kaanakan mo sa ikaw in hahangaron diurong og kikita sisinguran iban sin pagtaatan iban sin ama abi sin mga kaanakan mo iban bana sin asawa mo na habet to kahalan suway maayad in asawa ha bana iban ayaran niya para kala pagtaat iban sinunin mga daraakan iban sinunin hikarayaw ha mga masabot sin bana sabab bang yan masu in mahunit amin hati niya sab sin stress ni hawa iban sin problema ni hawa maramon pagdatong na imbis na ikaw isab igon min sakit niya stress niya iban sin problema ring hawa ang panay sab ganapan mo na ingwa niya long sin siya malagsa sabang siya na agbono yan gagbono bang isa pidikok na minulwasan pay to kanireyom luma o siya gana siya nalay imisanip na pinanda makatawa kay galay kay na pinakakan in halit to in arakala mahinang parasaggan in mga halbet to na in bang mapaso in bana habet to kahalan in asaw si kalma ka lang mayta pa hali-haliha ayo puta pa usyat to bang maignem paso na sa payawayroon problema sin kamo hangkan long sin hambuk ini alim imian Abul Aswad ad-Du'ali long ni habis syara ni long niya khudil afwa minni tastadimi mawaddati khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi sawrati hina aghdabu fa inni wajadtu al-hubba fi as-sadri wal-adha idha ijtama'a lam yalbath al-hubb wa yadhhabu long sin hambuk alim yan long niya haasawa niya lang yarang tumtum ko sin kaptangan ko long niya kawain kamaapan dengkaku atini angutain kamaapan dengkaku daran ko pangayo kamaapan ha mga uno para kala hasupay lang yan magtatas maglugay iban lumugay in lasaku kayo wala tantiqi fi sawrati hina agdabu iban ayaw ko manambong sambong haalupan ko sukat bang amin hawak to kurukalan ayaw sabab long niya kana naman kulong niya kabaakan ko halom sin pangatayin ko raghal ko ini in lasa halom sin daghal ko iban sin bang magdugtul iban sin amin ini dugal nalang nyari iyon sila maghambo asal aw nasadya makalabi sumasa na makalabi in dugal malawa in lasa atau makalabi in lasa malawa in dugal nalong sinambuk tayo ni long sinambuk alim ini halik ka lang ayaw ko tud manambong sambong haalupan kung ako sa budiro kalan mayta sabab long ni halom sin daghal ko ini bang magbaak in lasa iban sin dugal lang yari makaato in lasa di makaato in lasa sab manay bawa in dugal na bang le manay bawa in dugal ita ko kakilahan bang habiat to hali lang yan bihayat to ayaw ko tud lang manambong sambong nalong sin ulama habiat to kahalan in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot ni sabkato tani nga kausugan in hal sin amuin hati niya pag baybay pag hula-hula iban sin kaasawahan long sin Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf iban dahi sab sila maguna-inoy hati ng asawa mo halom sin pamaybay sin unoy amin hati niya amo sadya sab in hasyara sin Islam bil ma'ruf amin amo sadya sab unin in amin hati niya matarang ha doon naka ha zaman doon naka ha kauman doon naka ha status sin hula doon naka unay sab in amin ini matarang sadya hakabibiyaksahan arakala babay tabi da kuman niya amin nag-angan-angan siya bang siya makawana pangayon niya pangayon niya ini habok ko isab kabibiyaksahan bukon katutupan in ba na isab mabugol na pag-usahan umapasin iyangot sin bana nabukon ay sinasawa yung sin Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf daha sila magunay-unay in mga in asawa mo yan iba sin kaasawan niya kamo kausugan haamin unin matup iban una din ikarayaw sabang di na matup ha kami sila may namiya kada syara sin Allah subhanahu wa ta'ala ayo misan ba siya din lingkat niya in pagka-professional niya in pagkakuan niya biya ini miyabot pa siya ring langitin lanjang niya sin darajat ni bang di ikarayo sin pagkakama in Allah subhanahu wa ta'ala
diak nin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam fadfar bidatid din taribat yadak. In hadith lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'. In babae aasawahun haupat para kala kabakan mo kanin. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam limaliha wa li jamaliha wa li diniha, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam babae aasawahun aanguton asawahun labi luwa na bang aun kabakan muruun kanin upat para kala. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang kabakan muruun kaniya aun arta niya lilingkuran ni asal. In maksud itu bat siya maingat tumabang habanan niya. Hikaruan niya labi luwa bang aun lingkat niya. Amin lingkat isab kasua kanin usug. Bukun sa to si muling kata-kataan hamata sintaw katan. Bukun arakala bukun malingkat ha kaibanan. Arakala bukun malingkat ha kaibanan. Sa bang malingkat na kayo inyat to hati niya yakfi. Sarang na sukup. Hikatu niya amin babae barkanan siya. Marayaw in panubo nila aun mga susuin sila yan beinin indayo. In hikaupat niya babae nag-aarama. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang di mo nakabaakan ni panagnan hikar wa hikatu doon ha babae yaon lawag nadya ka misan babae nag-aarama. Misan bukun na malingkat, bukun na dayahan, bukun na siya barkanan bang man siya nag-aarama fadfal bidatid. Nakadto na kaulang pa babae nag-aarama misan bukun na way na di nakabakan dito yung sipat kaniya atau tu perkala kaniya taribat yada ka mamarahin na long niya di nakaw atin ngayon maksud sin taribat malamakat na lang yan 5 mo sinpisak di nakaw makaulin paparubay atin ni mamarahin na kaurun kaniya yato haparakala way natud kabakan dukain iban amoy sabitin magtub kahalan ni sa arakala mga tao di mamarahi sin beto, maba siya sin tao professional, maba siya sin tao takakwa. Depende ha, kapag sulutan, iban bang isang babae, mabaya kay mo. Dawang biya da ka ako ini. Tabi da kuman yun, mga kamakasan palang ko na ako masin Allah Ta'ala, wallahi. Isyo, marahing tumalang. Patay, tao miskin, wairun hika, kuwan, subhanallah. Ati, mangarap pa ako sin mga tao dayan, tao kan, ando, dito na dya ko ha, amin. Bangsa pantunisab. Para kala magpini babay ando kay luhaw di na dyain namin hati niya abot-abotan iban ka ko sigawsan iban bang isab mabaya da arakala sambil isab nag-aagama di isab mabaya habi sin luparag bustay ni subhanallah na maingat misan drawing sana inhal yan haparakala magkita parakala pag-aagama in agama Islam amuin magkita hakatutupan magkita hapagyan kafaa ha bukun isab naka titingkain babae matasin darajat ding sinusog arakala irusdos niya ka bukun isab inusog suway sab ini manglawag sin pinakamabaw na darajat babae ubusin siya isab ini sultan ingo ana isab arakala amin hati niya wayron ini lingkat wayron karayaw sinamin pag hambok nila sa ha amin wayron pag ini sagga haantara sin do magtiaon lagkaw sinamin hikatu iban aun katutupan ni ruwa kahalan luparagbus pagarta iban sin barkanan iban sin amin aun hati niya haantara niyo ini katupan niya bunal ni mga palanggon ha kami Islam bedagbus mahaba pa mga sasabuton ko ini sa wadi na ini abun matalos Allahu a'lam bang ini continueon ko pakai ini next meeting atau unin kuan sa Allah wa alam bisawab kalau maray deng ha mga sapat-sapatan ko sabuton munal ni mahaba pa habiat tu kahalan patut in dua magtiaon magtabang tiabang in babae subay ni sab kailo pagtaatanin banan niya sab haksin banan niya susukutun kaniya in subay siya magtaat habanan niya sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya hariwayat si Abdullah bin Abi Aufa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang sadya lang yung kaunan ko. Amin naraak ako sin Allah subhanahu wa ta'ala hahambuk manusia pasujurun papagkahinya wayrun dukain panagnaanda akon pumukun babae sumujud pa banan niya. Allahu akbar. Allahu akbar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tuaddi al-mar'atu haqqa Allah azza wa jalla 'alayha kullahu hatta tuaddi haqqa zawjiha 'alayha kullahu. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala dhahri qatabin la'atathu iyyah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi lang ya makajari hitunay bukun deng ha mga mapatut hitunay sin babae in hak sin Allah ta'ala na amuna sahingga niya naa hitunay in hak sin banan niya katan banglong niya pangayun siya angutun sin banan niya kalagihan in baran niya atau ada akun siya misan pa siya hunu kahalan posin masakit iban singkuan suwera silangnya rumah tungmat tu pa banan niya karena pagtaat niya ha banan niya bihanin deng ha mga salagu-lagu para kala amin mahinang ini parsagga aning bunal niya ha dua maglaki ni sabsin amin bukun ba maka ini sab kamu tiungkian kuno isem kabaihan dosa bukun saya maksud ko dito aw deng makabaihan na to bihat to kailo amin di magtaat ha bana in hikaruan niya patut sin kababaihan sin kita no hinangon amuin sumay bisop siya malambing haba na niya maingat sabi maingat ba siya makisalamuha lang simbahasa sabing kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manghawak tin Nabi Rasulullah bisi hawak tin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumud palam sin bayin niya biyan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di na akon maingat umuyom sin problem sin unin diara kuan denga wa sa in kaasawan kay lumaingat biya sumumadja kaniya maingat istorya hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga bini bang manin Nabi malawa imbia stress sa tuyon makauyom siya apa siya ay putun sinasawa pa kaunon sin amin ini bang ikaon si Nabi sallallahu alaihi wasallam kay lumahapti nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat tin kaunon sin babae malambing si habanan niya long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in dunya ini kaingin-inginan kasusuban sin katan. Sa long niya in pinaka marayaw na kaingin-inginan kasusuban habawo sin gumi ini. Way na rumayaw rin sin makawakaw limbang babae salihah babae marayaw. Babae hati niya amuin ini pilihan long sin bahasa. Babae marayaw magbana, marayaw hamaas, marayaw mag-anak, marayaw pamakitan, amin aun ba sifat ni marayaw. Bukong sa to suway sab siya mga biradalin dayaw sa aun sifat niya siya tao marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunan in babae sa rayaw na kaingin-inginan habawo sin kumi ini. Sambil maut padarajat in babae kailo para kala pag ibadat pagpuasa niya di siya makajari magpuasa sunnat hayaun ini bana niya hadir bunal niya masala para kala dakula ha pangasubo sin mga kababaihan sin kita ni bang Ramadan bang uno magbayad na kasya sin puasa niya puas sin amin Syawal sitat min Syawal amin puasa Ramadan magpuasa sunnat unong adlaw Syawal bulan Syawal uning kada niya ito bayaran niya na magtuy makaunin Syawal deng ha Syawal atau paunahon ni Syawal puasa ton pa siya magkata in sambong sin kamumuhan sin ini kaguron sin kita ni ulama labi deng ha mga nasabot di umukweto iban nabasa ko Sheikh Uthaymin imian awla in magkada siya deng sin in magpuasa siya Syawal makwal na sa bebeting kaptangan na amin maba na siya magpuasa sin sitat sin unum adlaw sin Syawal uno paunahon niyan pagsupuasa Syawal atau magkada na bang mo kita in kaptangan sin ulama bukun ito kita mangunang-unay asal labi in ladyo sin akal pikilan ingat wallahi time bawa sin uko sabang mo kita ni situation sin Aisha radhiyallahu anha sambil ha panglagwi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagkata niya sin puasa niya piyahuli niya pamasukin Ramadan hikarwa tahun nagpuasa siya sin Syawal iyon na Syawal pasalim pagkada open maluag siya maluag pin in adlawin simbulan
in pagkada niya. Sambil paulihon niya pagkada niya, sambil pa amin bulan agun hangka bulan dakman Ramadan. Mayta. Ya subo siya sin mga sahabat. Mayta bet ya ummul mukminin. Pasalong niya lima kana ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sablang niya rihilan kuna along niya tampat in Rasul sallallahu alaihi wasallam habaranku. Amin mga unkaun siya tawakan unin biya mga kabanding nga mga hikaluhay sin para kala niya. Bukod niya tindi siya di makajari magkada magtuy before sin Shawwal. Makajari. Mas labi marewang kalausan. Sawang kau takabana. Hari na to na ini kaususan yung pagkada usalum mo na muna in iadlawan unum adlaw sin Shawwal paulihon man yung pagkada ini ring ha mga fatwa reso sin mga ulama sin kita niyo in makajari in paulihon yung pagkada sana ini hambuk guru rakula di tama ula-ula in ilmu yari atin bawa sinusing kita ni Sheikh Uthaymin in pangatod niya na dahil sin paunahon yung pag-Shawwal makakwala na sa paunahon na yung pagkada sabing kada aula yato pangatod ni Allahu a'lam bisawab sana hindi ha suy-suy sin ini sahabiyah ina sin kita ni ummul mukminin Aisha radhiyallahu anha pagpalihon niya na ini Shawwal haulihan niya na kuanin pagkada sab sin namin kahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha biatun haq sin hati niya asa simbana dun ha asawa ang ini uno ba susukutun inday nga mga hak pa simbana roon ha asawa suway niya ayaran imbaran niya para habanan niya hakit to hak ayaran niya dahil nga pagtamong di niya ipakita patauro ka yung bukon niya ini maharam bukon niya tay mahud bukon niya ina ama ampeng kawain sing kita ni subhanallah diin yan magtamong amin pag iyanon in makaino ini aun mga pantalon diyon gisi us mahal ka ajib long simbasa ampa bang biya ka kumiskin yung sumulog hayad to di to iyanon long niya malingkatin in pantalon yon gisi mahal ka saon bukon ini anon tarapo siya yan bang biya ka to yung sumulog inaw sintaway long niya asal ti matanda lang yan kamiskin ari misan in pantalon gisi amusaw nin tarapo ba kasi ito kan lusilog niya diyaw sampai yan uso usba lumit patuda turun namay tayong kaywanan yun bang sumulog gisi bihan yan ang sinta ulong yung mahal ka sa in pantalon niya sin gisi yaw ba't bang hako bang biyaw nin pantalon ko ipatahi ko na aso pa yan ikakitanin awrat ko bihatin ko niya na biyaw hinang biya kari uso sinta sin bukong biya tindakan sin Islam in kawapayan sin kita niyo dahil nga mga haksin ba na nila kanila in pag-ayad sin amin pamaranan amin wayron ding nga mga aurat kakitaan ding nga buhok pabaran iban sin kay ingatan sin kamo mga kabayan bang biya din pag-ayad no sin baran niyo ayaw na kita ni maningod-singod sin mga pagtamo mga kabayan pagtamong biya in liog na nasa saksak biyan maripailo gimugain amin ini bukton ini iban sin amin aba kay ni biya dahil di ilang kumay kay sin badyo sin babayon biya in luag lang ko sin amin usam amo rin siya natan ini usa tu risi na siya di kwetan manggisi bangun mang tiud ka pang berding ka in amin luag sin liog niyan sa ambil maripailok biya gimugain ini ubos biya taka sipak pendi Allahu alam bisang may mga biyan kung may mga biyan mga padyo long nila kung style Allahu alam bangin style lang biya mga kuan namisan pa siya ton style pangisab wala na imamo ha amin pagtamong daakan sinaka may Islam bukod na way sabi na may style yung mga bihan ando katataw di sab simya mga abaya mabi si mga long sleeve sin mga amin tamungon marayo kung mag-style si mga bihan lako tabi at bukod na mga marayo ando pagmapan yung mga tay mo da kami Islam kaptangan nito biya arakala mayak magyanin na kamot may isa kong lamud tuan sin bukod na sab sin mo piami saan kita pirit-pirit ka tas maguyong-uyong sinuyong hilaw bang biya mga ini mabisya na kita simbiyan sana in kamo ito ayan do kailo nagpatumtum sadya hal sin Islam bat bang bukun hal sin Islam magunay sab kay manglamod-lamod sin kahalan sin bukun na sab kami nag-usaha ula di sab sin usaha mo sana in kato dito hangan nagdayaw kita niyo sin kahalan sin Islam iban magparayaw kita niyo sin society ando tumabang bakita ni magdayo sin society bukun mangdihil kalumuan halap sin society asal dabi ini bukun hati niya society sin Islam in kaban na tutudayaw sa bukun na kita tumabang pa magdihil ngi kaniya
Damikyan dahil nga mga hak pa sin kabanahan sin kamo. Ayaw kamo gumawa dahil ha pamaybayin niyo habukon labay idin dahil kanila. But malengkan bang isab nagahati kamo asal iban sin emergency asaling kahalan nito na matarang niya tuhantara sin kamo. Damikyan magyanan na kamot to siabot mo sa belang atuanin kuan yan haksin ini haksin sing kausuan hak na mo isab ka ba yan type sabuton ko kani ay ka masusya in kababaihan na to dahil nga mga hak nila mula-mula panagnaan subay sila nafakahan sinbana nila nafakahan even before that parakala ini pagkawin parakala pagkuan subay sab ungsuran siya sinusog. Suway siya ungsuran sinusog. Amay ni mahar pasingan pagyan. Maharun musamma. Amin mahar suway siya ini amin mahar nasabot, maksud nasabot, amin kaya pagitifakan sin amin dua pihak. Maasin babae man sin maasin usog. Doon naka nagsukat, doon naka piaghatian nila maharun musamma. Inhikaruan niya amo na yung pagnafaka. Subay magnafakin usog hakakaus-kausan ni sab longsin Allah subhanahu wa ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih longsin Allah subhanahu wa ta'ala subay lang yung magnafakin usog ha diin in luag sinamin rejeki niya na habet to kahalan in kausugan sin kita niyo biya na sinariko on waktu kailo na mas dayahanin banarin kan inasawarin kan ya sana dining kakausan niya magnafakaha ini asawan niya in hikatu niya ayaw mo tuod siya hati niya hinaa in asawa mo ayaw mo siya hinaa amin dihilan mo siya sakit sin bukuni sa hasyara sin Islam in maksud ang wen biwin atawa hihina-hina mo siya ha ini manusia piya pakita mo sin biya sin buko asawa sin asawa mo isab siya so inyat to dahil nga mga pianglangan katutan sin akam Islam na in kahalan yan mga palanggo na kami Islam biya na sin ari in manusia bukon perfect katan sana bang magdatungin dukal magdatungin katan un waktu magpakayan ko mga pagpakabisara ko mga simbisara loob lama so in dahil nga mga hak pa sin kaasawan sin kita niyo di katutan yung susukutun in subay na to sila mulyahon iban piupud jipud jidaran hasupaya marawin ay mo kakaymo longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan niyo kausugan longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam in usug gakan dilan ta umarayaw ren kaniyo ya kamu mga sahabat akad nin umat sambil padlaw ini amin mga manusia marayaw magda sin anak asawan ni labi-labi asawan ni nalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana khairukum li ahli iban aku na in labi marayaw ta usuntuan niyo aku nin labi marayaw magda anak ahli ko hatin akin suntuan niyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na habiat tu kahalan subay na tu hatin niya amin dihilan halga in siapot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ito amin ini parayo natin pagdasin anak asawa nato in kahinapusan niya alhamdulillah dia kay kunadjad to ha waron nagsabot dalil sa nauno naman in mga hak di sab sing kaasawan nato in kahinapusan nasabot den di in suway nato ini hati niya tabangun nato in kaasawahan nato para kala sin pangaddatan hinduan para kala aga matar hinduan para kala sin unin hikarayaw halom sin labi-labi ginhawabaran niya akal pikilan pangatayan niya iban sin pagtarbi alon si pamaybay subay silari pasaran sin halit so imbiya kato tani usog timindog ha amin unindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala para ha anak asawa sing kita niyo amin hikapatindog na to marayaw in building sin pagpamilya sin kita niyo hikari lingkat sin lawn sin amin city iya unisab sila nagpatindog sin ka-buildingan nila in maksud society bangin kita niyo nagpatindog sin amin family na to marayaw gumawa kita niyo pa society hipakita na to indayaw mahinang kita niyo model atau mahinang kita niyo suntuan makatabang kita niyo magparayaw sin society habi ay ni kahalan sin kita niyo amin hati niya society
babaan sin pamarintah sin bukun pamarintah Islam, yari kita ni society bukun society Islamia, bukun kita ni environment sin Islamic environment, lamang mo kitaon sa anak kita ni tumabang kalu maray ini hikarayaw iban dumayaw in society na tubang magtagna in tiap-tiap Muslim magpareho sin pamilya niya iban sin mahinang model in anak asawa niya nga pagtamu pangadatan pag-ibadat labi-labing ginhawabaran niya ini kakitaan sin mga tao hati niya ini halom sin society gumih kakanapyat to dayaw sin kauman sin kita niyo ikapakita natin Islam misan bukun kita niyo pamarintah Islamia dalam ito katote manghuran kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala in patumtum namo ini labi-labi ginawaran ni patumtuman lamud na in katote manghuran dimurungdong iban sin kita nag-subscribe insyaallah sin amuin hinang namin ni video in ini iyawat na hika pasampay namo kailo in mani ito panghati kalu habe ini tiranan makatabang kami ha umat maglano sin unin malumi magparayaw sin unin nagkakangi iban sin makatabang kita ni magdayaw palingkat sin society sin kita ni lalabi-labi rin diha lam sin Philippines sa bukun ini Islamic state atau bahkan bukun Islamic society insyaallah subhanahu wa ta'ala mainang kita ni model hal ini insyaallah na in channel sin aku hangan kura Haider Buddin so insyaallah subhanahu wa ta'ala kakitaan ni raha YouTube bangi ukabun in channel ko insyaallah subhanahu wa ta'ala magsyukur kani kataan mamayda ko halapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.